Kubor nakaslem jong unongsan Hima. UMLA ka North Shillong constituency ba Adelbert Naurum akasi palay ulapan pau igi solingo bakumno ka sarkar Meghalaya kalapan traikam na roster system jong ka job reservation policy banjid igi samla balik Pule doktor bat kiwe jong usnam arjar arpulai arpsaw hau kurwa kubor ba Adelbert ulong ba layo priang ikerteng jong ki samla balik Pule MBBS BDS BHMS BASLP BUMS but BSc Nursing katkum ka kota nagabanta ka jilla jo usnam arjar arpulai arpusaw ulong ba katkum ka thop kerteng lejit igi samla balik Pule hagilai banta open category khasi jantia category but garo category labo ikerteng jo gini igi samla katkum gijingyo marks jongki haka examen NEET UG 2023 laban rap UMLA ka not Shillong loru ba ka open category gidon lai photli kerteng katba haka thop jo ki khasi jantia but garo kidon mar shispa san photli ki kerteng jingkali ka badingkong ka labu kalong ba kumno ya kani ka kota la pentrekam lani pediat hagaju kurukom kumbalong ko roster system namar la tipshai ba roster system kam trekam nagbanta ki balik Pule bad ya kani ru la pentip shikilat pathai khubor do menteri rangba hagaju ko por ulong badang sian ulayo jingtip bakaladon kata ka berta la de ko office memorandum ka ba haka khatlai trik jembang arjar arpulai belapen mi daga tenat ka koi ka khia jong sarkar Meghalaya hagni ka berta la ong magajing Jied ka long daga bubut baitek ik state reservation policy lani ka Bhah Thung jam hagi shlem traikam ka sarkar jilla nolor kata uba Adelbert ulabu jingkali ka sarkar bahapo ka an kendon ayu lapan wandur ya kata gurukom Jied ik samla Pule namar hadu menta empat don kono ka an haga jilla haga baide bat kene ka benta haga bakhat do ute UMLA ulakli bakumno la Pyndonkam daga state reservation policy haga Jied ik samla balik Pule namar kene kade betek tang namta ka jing Thung jam